Mũtino wa barabara uria utigite bururi ugicakaya ikuũ cia andũ 52 urahanĩkire thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ ithaa rĩa mĩhang'o mĩingĩ ya thũgũrĩ na ũkui ceceni-inĩ ĩno ya wonjoria ya Londiani kaunti-inĩ ya Kericho. Turera ĩrateire mwerekera na gũkuruhania ngari ingĩ 8 mũtino-inĩ ũyũ. Mĩkĩra-inĩ ya barabara nĩ irio na indo ingĩ ciaraganĩte. Ici nĩ indo cia onjoria arĩa marokaga thoko-inĩ ĩno o mũthenya kũmatha. Kĩrĩa gĩtigĩtwo gĩa kũmaririkana nĩ indo ciao ta iratũ, kuonania ũritũ wa mũtino ũrĩa ũtigĩte aikari na kĩeha na kĩmako. Turera ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie mũtino ũyũ ĩkĩonania yandĩkithĩtio na namba cia bũrũri wa Rwanda na ĩrakuĩte thimiti kuma gũkũ bũrũri-inĩ ĩkĩũtwara bũrũri ũcio wa Rwanda, no ĩrateire mwerekera na kuma barabara. Ndereba araremwo nĩ kũmĩgata na ĩragũtha ngari 8, athii a magũrũ na onjoria mũkĩra-inĩ wa barabara. Andũ 52 nĩo matete mĩoyo yao na angĩ 32 maramũkĩra ũrigiti mathibitarĩ-inĩ me Kericho na Naikuru. This is not that kind of a normal kind of an accident. This is actually a disaster that has occurred as a result of an accident that perhaps could not have been too catastrophic, happening in an area where there is high operation of people. Minister wa barabara na ũkui Kipchumba Murkomen augĩte atĩ mũtino ũcio nĩ wanĩkĩte mogwati ma andũ gũkorwo makĩhũrĩra biacara mĩkĩra-inĩ ya barabara cia taũni iria ikoragwo na mĩhang'o mĩingĩ, akiuga honge itiganĩte cia thirikari nĩ ikuoya makinya ma naihenya kũrigĩrĩria ũndũ ũyũ matukũ-inĩ mokĩte. We cannot have that number of people operating just next to high traffic and high risk vehicles plying our roads. Ceceni-inĩ ya borithi ya Londiani matigari ma ngari 9 iria iragũthirwo nĩ turera ĩyo arĩ matatũ 4, ngari ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe, mbathi ĩmwe na rori 2 ikururĩtwo na kũigwo gũkũ. Ĩmwe ya ngari ici nĩ ya Christian Ogutu arathiaga Kisumu aumĩte Nairobi. Hiyo gari ilinichapa nyuma. Kunichapa nyuma, I was very much steady. Nilikuwa nimeshikilia steering na mikono yangu miwili. Sikupanic hata kidogo. Ilinichapa ikanitoa kwa barabara. So niliavoid nisikanyage pedestrian. Wale watu walikuwa wakiuzi kando ya barabara na pedestrian. Watu walikuwa wengi, but nilijicontrol, sikupanic. Kama ningepanic, ningemaliza watu. But Mungu alinisaidia, sikupanic. Nilishika steering na mikono yangu miwili, nikadrive pole pole. Baada ya kunichapa, nikapark kando. Na hiyo trailer kichwa ilipita baada ya kunichapa from behind. Ilichapa watu na hiyo trailer ya nyuma ikapita na watu. Atongoria na aikari a gĩcigo gĩkĩ marahoya ũteithio wa naihenya kũrĩ bamĩrĩ iria irahutirwo nĩ mũtino ũcio na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Sisi kama serikali ya county, ile ya postmortem, ile fee ya hospitali, sisi tutasimamia haya yote na tuhakikishe ya kwamba familia hawatakuwa na bill kule hospitali. Ndio PS wetu tutashughulikia nao vile tutalisha mafamilia and how to sort the families during the grieving point. So those are some of the things that we will be doing. La 5, tutapanga harambee, tutapanga donation and we'll be able to support these families. And I know PS akiwa hapa Interior na CS Murkomen na Senator wetu Aaron, sisi wote tutashikana mkono kwa kazi ambao walifanya. Ile kazi ambayo mlifanya nasema ni asante, kwa sababu ile janga ambayo lilitokea ilikuwa kubwa sana. Ile kitu ambayo nimeomba waziri ni tuweke 50 kilomita mark kutokea kule entry ya kwenda Molo Mau Summit, ikuje junction hapo watu waanze na 50 wakuja mpaka hata wakifika Kidawa, kwa sababu hapo watu wanakimbia na free wheeling. Kama serikali na kama wizara ya Interior tutaenda kuangalia hayo matakwa ili tuone venye tutasaidiana kwa mambo ya kufanya postmortem, kuna mambo ya hospitali na kuna mambo ya mazishi na vile kuna mambo ya kuangalia ili tusikue na janga kama hii tena.
Kama wizara tutajaribu kuona kwamba wale watu ambao wamekuwa wakifanyia kazi hapa karibu na barabara, na nimshukuru sana gavana vile alivyosema, sisi katika wizara tunajenga masoko na tutapea kipaumbele soko katika eneo hili ambalo halitakuwa karibu na barabara, lakini soko ambalo litakuwa la kisasa ambalo wananchi wetu wataweza kufanyia kazi bila kuwa na matatizo kama haya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.